lapha ke uKeita inguquko ke ey'ntathu ezenziwe lapha ke i-TS Galaxy. Uya yena ke uBrandon Peterson lapha ke i-Kaizer Chiefs. Leche naye ke ukhona naye ke lapha ke uVictor Letswalo ke Love Pizza abadlali lapha ke ikhathi ke awu-9 asebethe bawadlala ke in 11. Usubuka isoldali chifi elifuna lapha ke uMaduna waseliyeka nje leliya bhola sibheka lapha ke wantile Duba nathi AK47 iveza kamnandi Shabalala Otuyadla Shabalala shelela ngakoshule nkane uyaliphakamisa Shabalala ebefuna ukushaya lapha ke ingcwenga yento Galaxy ke manje liphakathi eboxini uyavimba GTZ General Tata zonke Msimango phakamisa McCarthy ufuna lapha ke uShabalala onside Shabalala Otuyadla Shabalala Fisher umdobi eyinte gcwalisa ibhakede uthi ke ngiyakudoba Shabalala waselivimba nje kalula leli bhola izothula ke ikhona kicka iyona ke iKaizer Chiefs phakamisa Lebohang Mabue uyalibuyisa usina ke manje umshini weBP lesifik manometer sibheka lapha ke Aiden McCarthy dlala nolilebo sebenza lapha ke Tape Ira Shabalala phakathi eboxini wenze njani ayibhola leKaizer Chiefs Shabalala Tape Ira yamnukela igoli velu yeke Zulu napa benza iphutha ke manje Silva akupheke lapha ke umdobi ebethula ukuyisela ke emuva leli bhola engakhululi nje lapha yena ke Flavio da Silva ngoba ke belithole kahle ke libhabha belisodipha ke leli bhola wafuna ke ukulungisa sebenza lapha ke emuva Iko Silva vimba lapha ke Flavio das Lebohang Mabue lilebo yamshiya leli bhola yamhlambi anguphara ke manje ufuna ukuqeda ke ngocross uyala kodwa ke ucross nomeselele phansi Maduna ayikho anguphara efuna ukuqeda ke ngocross uthi contesayo lilebo Lollipop siyayimunya phakathi eboxini Ndlovu Shabalala amvimba lapho Shabalala lilebo yabaqeza beKaizer Chiefs ejani Lebohang Mabue ubona lapha ke Brady Cross nathi cross Mabue and they 1-2 ebidlaliwe babodwa bathi siyabuya babodwa ke bayibuza ukuthi ke kwenzekeni onside Lebohang Mabue uthi uyahlela lapha ke iKaizer Chiefs sebenza the speak manometer kura ke unoshintshe litswala sinavalo ufuna lapha ke uPharamahlambi offside Pharamahlambi udlobu lapha ke uNdlovu uyalwela ke leli bhola nangu uNdlovu ekhipha lapha ke pass ufuna lapha ke uShabalala sebenza lapha ke emuva Iko Silva uyavimba Iko Silva funa lapha ke uShabalala hamba namadodezwa amdonsa lapha ke uShabalala liphakathi eboxini Silva Kalakata yena umpahla base kwathumisa Shabalala uThuta Silva ngibakhahlela kanje nangu lilepho edlala noShabalala uthi uShabalala ngiyayiyela thola amadoda amabili eyedwa ugena phakathi eboxini ubona lapha ke uSiliva yahlala TV iyadlimpofu idlukudla kwawo show nowhere iyadlimpofu idlukudla kwawo show nowhere iyadlimpofu idlukudla kwawo show nowhere iyadlimpofu idlukudla kwawo iyadlimpofu eyidlukudla kwayo Duduzi Shabalala
Nkundla ke manje wandile Juba AK47 awuthula mntanami ekhakho ivorovoro uNdlovu udlala noShabalala nalithuba ke manje le Kaizer Chiefs lilepho ufuna ngapha lenkundla phakathi eboxini enhle inika madoda udlaliswe kabi ke Aiden McCarthy ithuba lele Chiefs Galaxy ukhona bangakuthola na abe Chiefs Galaxy usasele phansi Aiden McCarthy bayavimba balo phake Kaizer Chiefs Nkundla Sepokakura phansi kwapha-ke kaMandlangwenya sibhekela phakathi Thwenyo uyaliphakamisa Solomon Lithwenyo yemadoda nababili yekanele bhola phakathi eboxini Mahlambi umile nje uBrendan Peterson Vorovoro wandile Juba AK47 iyalidlala lilepho siyayimunya othi uyadla lilepho ezophakama lilepho la Chiefs Galaxy liphakathi eboxini bazofuna amakhanda kuthiwa-ke ebese offside velu yeke Zulu uzobuka sebenza Aiden McCarthy Sepokakura ebedlale lapha-ke noSolomon Lithwenyo nangu uyasibiyashela lungena ngaphakathi ufuna lapha-ke ibhola le-Chiefs Galaxy sebenza lapha-ke muva asanele Philippi uyakhala lapha-ke Brendan Peterson uthi liyeke ngikhona kodwa-ke table for 2 kuye nalolizwa-ke leliya bhola nathi ibhola lakhe-ke uMahlambi futhi uyamdonsa ucrossa liphakathi eboxini Oyintshebe ubaphansela ngesishipezeze yena-ke uBrendan Peterson contribution kuye lapha-ke Kaizer Chiefs uzokutshela nje ngabo Chislet eyindlela yacrossa McCarthy sebenza lapha-ke Tapeira uyasebenza Tapeira kodwa-ke waganga futhi Tapeira ne-goal contribution-ke edlula-ke le abakuyona oku-7 goals per player okuyena lapha-ke uMduduzi Shabalala liphakathi eboxini isebenza lapha-ke GTZ Pule Modi ngesizini ka-2023-2024 uye-ke owaba-ke ne-goal contribution ka-8 goals izodlalwa yiyo lapha-ke i-Kaizer Chiefs Chislet uliphakamisile uyofuna lapha-ke Msimangu ulibuyisile Silva ukhala ngokuthi-ke ubanjiwe lapha-ke uSilva alisusa-ke muva Patrick Fisher ithola-ke Aiden McCarthy nabo abeganga-ke manje muva abawulapha-ke Kaizer Chiefs phakathi eboxini uThino Mpempe getele babantu balele emsebenzini bakhalela-ke ipenalty azodonsa lapha-ke iSiliva abawulapha-ke iKaizer Chiefs uyabona-ke ngempela ukuthi azothatha-ke uLilepho amuse lapha-ke phambili ayodlala-ke number 9 Lithwenyo uzoyifaka-ke i-cross phakathi eboxini bazofuna amakhanda uyana lapha-ke Oxmthethwa uyofuna lapha-ke Jody Lilepho nangu-ke uLilepho-ke manje siyayimunya uyayiyela siyayimunya Khalakatha lollipop siyayimunya Jody Lilepho uqhamuka-ke kungalindele muntu uyemphulula ngalo lapha-ke ijubane unozinto uyaphuma epalini umphambanisa nalo-ke ibhola akubheke lapha-ke buke leya transition yeqembu le-Kaizer Chiefs forward pass Oxmthethwa enceda ngena nje udla i-assist nange lapha-ke uvele uyeke Zulu uzama ukudla ngamandla lapha-ke usiyayimunya uyiphambanisa nonozinti yadlala ichifi wadlala umtshini we-satellite atsho vele siyabe ezibhadele atsho vele siyabe ezikhokhile iyadla impofu idla ukudla kwawo show nowe iyadla impofu idla ukudla kwawo show nowe iyadla impofu